रेस्टॉरंटाच्या नावान कळंगुटे बेकायदेशीर डान्स बारां चालू आसात। ह्या डान्स बारांचेर खर कारवाय करात थळावो आमदार मायकल लोबोन मागणी केल्या। हे विशीं ताणें पुलीस मुख्यालयाक भेट दिवन डीजीपीची भेट घेतली। कळंगुटे रेस्टॉरंटाच्या नावान 13 ते 14 डान्स बारां सुरू आसात। तशेंच दलाला कडल्यान पर्यटकांची लूटमार चालू आसा। नाका जाल्ल्यो गजाली सांगून दलाल पर्यटकांक टोपी घालतात। गोंय पर्यटनाचे दिश्टीन सुरक्षीत करपा खातीर पावलां उबारपाक जाय अशें तांचें म्हणणें। पंचायतीन परमिशन दिला रेस्टॉरंटाक, not for dance bar. That's what I'm saying. So they have misused the license. They are asking help from government. They are asking help from police to stop this illegal activities which is happening. Stand by them as a MLA. Policeaची गरजच असता. Permission if panchayat goes over there and if there is an assault, who is taking responsibility? Nobody is taking responsibility. We have to go on our own. So we require police help and police protection when we are taking up any issue in the village. कोणाचो सपोर्ट आसतलो? Finally जे टाउट्स हा ते जेन्ना थिंगासर ऑपरेट करता तेंका लोकल पुलीस स्टेशनान बंद करचे पडटा। म्हणजे सांगू सोदता की पंचायतीचे काम सोवांक बंद आहा एज पर पंचायत राज एक्ट, but still they have taken one step ahead and gone in the evening to check this club. It is a very good initiative. They have taken the secretary, sarpanch, ward members, everybody went. Police also went with them. But this has to stop. We cannot do blame game. We will not rest till all these illegal activities stop. We are serious about this. That is why we met Chief Minister. That is why we met DGP today. We are very serious about this. And I am very much confident that these illegal activities, especially एकदा हे टाउटिंग बंद जाले 100%, हे इलिगल जे एजंट भोंवता गाइड म्हणटा आपूण कन्विन्सिंग द कस्टमर टू कम इन दीस डुबियस क्लब्स ते बंद जाले न्हू, हे टोटल क्लब ऑटोमॅटिकली बंद। So तशें we are here hellbound to stop this dance bar and disco club. Doubts, illegal guides. कितें आहा न्हू, tourists cannot come to Goa and go with bad memories. A lot of tourists are going with bad memories. Guides न्हू ते बेश्टे कितें कार्ड दाखयता आय एम अ गायड म्हणून इलिगल कार्ड ते अशेंच छापलेले आनी ते दाखयता सांगता ट्युरिस्टा आय एम टेकिंग यू टू अ नायस प्लेस, नायस क्लब आनी खंयचे हितून मसाज हिंगा मेवतलो म्हणटा फ्लॅटान तेंचे कडसून पयशे घेता थिंगा आनी नाच चोरता तेंकां। म्हणजे इन शॉर्ट दीस पीपल हू हॅव कम फ्रॉम आउटसायड द स्टेट, सम ऑफ देम आर कम ओनली टू डू दीस एक्टिविटी एंड दे आर गोईंग अननोटिस्ड। पुलीस एक्शन जायना तेंचेर कित्याक कस्टमर जो येता 2 दिसांक तो पुलिशेर वयतलो काय तो हिंगासर 2 दिसांक हेका येता